ndabasuhuje. Iyi bayita Sanga Sport cyangwa muzajya mukuraho amakuru agiye agezweho muri sport ndetse no mu mikino yose muri rusange, yaba transfer ndetse n'amakipe uko ahagaze ndetse n'ibitego ari kugenda atsinda. APR FC yongeye gucakirana n'ikipe ya AS do Kigali kuri uyu munsi kuri iki cyumweru ku isaha y'isa 12 zuzuye z'umugoroba i Kigali kuri Kigali Pele Stadium. Ese amateka arongera yisubiremo, APR FC yaheruka guhura na AS Kigali mu mikino y'igikombe cy'intwari cyangwa se Heroes Cup. APR FC yabatsindaga 2-0. Igitego cya mbere cya APR cyabonetse kuri penalty, maze ubita Omedi ayitera neza cyane umunya-Uganda. Ese birongera bigende gutyo se nawe urabyiteze ubwo APR yitaga itwara n'igikombe cy'intwari sinze ikipe ya Police Football Club kuri finale ayitsindira kuri penalty. APR FC uyu munsi n'ubundi rahabwa amahirwe yo kuza gutsinda uyu mukino kurusha ikipe ya AS do Kigali iri ku mwanya wa gatatu. APR FC bihagaze ku manota 38, AS Kigali amanota 29. Ese wowe nawe niko ubibona? APR FC rongeye itsinda AS do Kigali. Tubahaye ikaze bitwa bahakimukiwe wanuka bose bari mu kibuga bameze neza cyane, ba Omedi bose bameze neza, Uwatara n'abandi benshi bagiye batandukanye n'abazamu b'ikipe ya APR Football Club. AS Kigali nayo nuko nguko abakinyi bose bameze neza, abagora ndetse na Haruna Niyonzima. Tubahaye ikaze. Denis Omedi anachuza Gael. Esa anafungura konteri muri APR Football Club. Reka turebe Denis Omedi. Denis Omedi. Denis Omedi afungura amazamu kuri minota 59 y'umukino. Ikipe ya APR Football Club ifungura amazamu kuri penalty neza cyane Denis Omedi. Umukino wa mbere muri ikipe ya APR akaba ateretse mu gitego cya mbere. APR Football Club 1, AS Kigali 0. Ese APR irakomerezaho cyangwa AS Kigali iraza kwishyura? Hatari kabisa ikipe